Maksimalna uzbuna, nacija Dinamo Zagreb. Pripremite se za vijest koja će promijeniti igru u našem klubu. Nešto veliko je na pomolu i morate biti ovdje da ništa ne propustite. Želite biti u tijeku sa svim senzacionalnim novostima? Pretplatite se sada na kanal i budite prvi koji će sve saznati. Što li nas čeka? Ostanite uz nas jer iznenađenje dolazi. Zamislite samo, Arber Hoxha, vješti Albanac i zvijezda Slaven Belupa, je samo korak do nošenja dresa našeg slavnog Dinama. Da, dobro ste čuli. Hoxha, koji je pravio spektakl na terenima za Slaven, već je na putu za Maksimir na medicinske preglede. I pogajate što? Pridružit će se ekipi na pripremama u Rovinju. To je vijest. Nije tajna da Hoxha ima poseban talent. Otkako je došao u Slaven u veljači 2022. iz Lokomotive, odigrao je 63 utakmice, postigao 11 golova i upisao 7 asistencija. I to nije sve, Hajduk je također bio zainteresiran za njega, ali on je izabrao Dinamo. Govoreći o brojkama, Transfermarkt procjenjuje Hoxhu na 900.000 eura, ali Dinamo se nije štedio i platit će 1 milijun eura plus 15% od budućeg transfera. Štoviše, kao dio dogovora, Dinamo se odrekao svog dijela u budućem transferu Mateja Šakote. Ovako nešto ne vidimo svaki dan. Priča postaje još zanimljivija. Znate li tko još prati ovaj transfer? Ni manje ni više nego Lorenzo Lepore iz Fiorentine. Da, dobro ste čuli. I zašto bi on bio zainteresiran, pitate se. Jednostavno, naš Dinamo gleda prema Josipu Brekalu iz Fiorentine. Lepore je čak spomenuo na Twitteru da bi Dinamo mogao potrošiti do 3 milijuna eura na našeg Hoxhu. A za znatiželjne navijače Fiorentine, Lepore je poručio: tko je rekao da Dinamo gleda samo Hoxhu, ostanite s nama za više novosti o Brekalu. Pa, dragi navijači, što mislite o ovoj eksplozivnoj novosti? Ne zaboravite ostaviti like da ne propustite sljedeće informacije iz prve ruke. I naravno, ako se još niste pretplatili na kanal, učinite to sada. Želimo čuti vaše mišljenje, pa ostavite svoje komentare ispod. Dinamo priprema nešto veliko i sigurno nećete htjeti biti izvan toga.